sestra nosi kanticu. Hladno. Pa ja, znači Snješka je napred. Zima. Nemoj da dvaraš. I sladi kuća. I sladi nam soba tam. Znaš kad ovdje bude hladno, onda ćemo u kuću ići se ogrijat. Znaš. Pa hladi se kuća, Mina, sine. Hladi se kuća. Neće ona zaključat, samo onako zatvori. I mi gurnemo vrata i otvorimo. A ja. A ja opet se otvorila. Evo ja. Ja. Ovako. Vište je Aldina puno onu natrpala. Jesi puno tu natrpala kad? Otišao u kuću hladno. Kako ona gleda, gdje si ti? Ja ne znam gdje Pa je. I sad se ona smije, kaže, ja ne znam gdje je on. Čuješ što te zove Hamdija? Aha. Kaže Hamdija, hajde na kahu. Neće. Kaže, igram se sada. Igram se sada. Igram se sada. Ona trpa snijeg u kanticu, brat. Ja. Pa eto fino im je, haj nek malo i nazdrav. Ja.